Plan berkini ke association. Ni continue yang kedua subjek berangsa aktu fast meeting. Mah tu fast meeting kini ki three association di mana ke extra kota nak prapo sispa arpo. Temene after a bad thread of discussion ngilang baik bagi layar munjur nak prapo seka sispa arpo. Dan sispa telikit sedang lalu lasai tu kota dan nadu sispa arpo pun sedang lalu setujung udi sembar. Kalau kata agenda pending one is solved. Nata perkipan ya dor jong ka bakel Europe ya ke interstate mucha asam. Tengilah tu bagi demand report to ijuron lang ang bayakan ng parlament si yes or no I have to examine properly as per provisions. Dan ang tangi hadu ka por khalatrik the next day on the 14th nasen nga obviously the legal opinion from the law department and menin mencisnya ayo legal opinion lu meninggal apa sesuatu bahaka hakabaya deh bat ka interstate rate ngimla man fix ya ka dor jong di baikali. Hakabaya deh bat ka dor pat within the state of Meghalaya ngila make mo make insuai kanda ka per kilometer katula ya gari. Tahaw yes katu kalong kador meni kami ya simpos pa mana tu simen pan kembagani kador kala he pelat kan kata ini hindai subasuk. Tadon katu kani gari prestation sangan kondong state stakeholder dilas so many of them around more than 1890 ba. Kalau people queue ya ka baik kali jong baik semen kan queue dog semen kan hidup baik baju ni. Jadi kata orang ni kan semen plan nang request itu juga asusan boleh mim nama penyiar kandir kena menginam miap pelat makan ketak dia dorong semen ro. Jadi keturu nilai so ni timat kilai pembeli param kini discuss pat kini negotiate against tang param kipat bagi semen bagi transporter lalu lesai kita sedang negotiate dia kini lak mana apa patong kado bagi ada bagi mundur lang. Jadi yang boleh ditang ketai. Nama la pisong karit kador bisa arta kas kilometer ke handai kan ketak. Minimum takala banku saka maybe between 5 rupees to 15 rupees per bag that we don't know properly to ya kata ru kila pasang usiman itu di assumption kilo tolah kata ru kumiru ila mani show man discuss bang perkatakan urut itu kinang they are on the job of negotiation against be under kan di ajeng